Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Nisambulu binaka. Siko ngona Vakaleleka ni nonda itukutuku ena mbungi ndai. Saba mbimbita kati na tambana ni mbula na nonrana sukaleski buli na ngoni buli ena bakibo ena buguni kena vitaka vitiko na mate na misila ersada kata ngumatu otiko kena na ibalis desi ni tambana ni mbula ena kena sol na idula metaro bikina nande oni misila kana ministani tambana ni mbula uniwe frame wangene bete ningandrebe menga iteki buna buli mesa kuon tiko na ririko verna nondongone ia bakandita katalangana minista nina pambimbita kitiko na toru bagini dula ena bibonua esa kunetiko kina esona kisini misila sati ona kawe na kena sa siangni rokobi na takataka rangaraba na obisa boe sa bagabuna na kena sa ambiu esona itubutuba metango makikina na lawa bakakina oirne bagalislesi may lambasa na singani kuwa wakasalataga na Police Chief of Operations Martino Ngiolebu kiber ni bagalislesi ni rawa ni rabangataka na pepper spray kerabakila ni rabagaremai wa endua na lewe ni bonua da Kongo merna tango makikina na ibakalislesi ena kena laurai ni satu butigo na kisi ni non rabagasaura rataki may buai so Ngiolebu ni ndondon telanga beir na ubisa merna ndau kindatiko ena ngauna ni non radakadaka Tandu mai na nonda banua na mbongi ni karuni wangabuka ni Fiji Airways na kena matangali na Airbus A350 900XWB. Ya bwaidhuri na bekindabaki mai na rara ni wangabuka e nandi ka wakatoka ya dataki na wangabuka bou kina enu anu o banua lebu. Era tiko ya na kindabaki ni wangabuka bou na ngone susu ya na beibali ni bei susu e nandi keilo toka. Kana manindie dhaki ni Fiji Airways, China's Voss, ni wangabukongo, ena bengarabi na buka ki Serne, wakakina ki Los Angeles. Kina gito, tiko ibita na tikina mena baka pinakataka na timi ni ragabilo abitu ni nonda banua, ni mberna sotsota ka Taraba. Dona tikina ka laurai ni Lulunga, ni otima ina sotsota Cape Town, wayana non rambula baka se discipline, nandaun gito ena ngauna ni gito. Ersa pagador talanga sona linu benua na non rakawa ina tikina e molmolumo ena timi pambimbi na kana soli e lebu na tutongi kena beban romo e asa barita to manda nan dauni betabulidi o Gareth Beiba na non tiko me bagabinata ina tamba e lulungatiko ia bunga na linu benua ertukuna ni andondonu me binagadake na bakaita bini timi ni biti ena sotsota e Cape Town May dabe kiri na Vakaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri e rano ni saman steseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni pwedeng binaka. Na wini matenganga ni bebanga matini taki errere maki. Waku ego tani mai na wini nganga ni bebanga matini taki. Menta dobata kavoluta kamorusa. Bula, wayawa api ni sararane. Wayawa malika patelagana. Nama kikirao ena mataka bau. Di ko itiri kali menit me ono kina tini na be mataka. Moni tiki na bau rombuka. Bula FM namba 2 na sere. Na sese ni recho namba 2 eviti.